jedinstvenoj slikarskoj tehnici akvarelu u kojoj voda ima glavnu ulogu, koja traži strpljenje, a greške se ne opraštaju, već 22 godine posvećena je manifestacija Hrvatski trijenale akvarela. Sve je počelo 1998. godine na inicijativu Slavonsko-brodske galerije umjetnina te Karlovačkog gradskog muzeja. Priča se nastavila i ove godine. U 8. sazivu trijenala s ukupno 163 prijavljena umjetnika. Odbor za izbor dijela i nagrade u sastavu Sonja Švec-Španjol, Dino Trtovac i Tomislav Buntak izabrali su ovoga puta 79 autora, čiji su se radovi istaknuli kvalitetom, raznolikošću i inovativnošću. Vodili smo se time da budu zaista zastupljene sve generacije, znači od mladih umjetnika koji su tek stasali sa likovne akademije do praktički umjetnika koji su već u mirovini, da budu zastupljeni umjetnici iz cijele Hrvatske, jer ipak je ovo izložba nacionalnog karaktera, i imamo umjetnike kojima je akvarel recimo primarni izričaj do onih umjetnika koji idu povremeno ulaze u tehniku akvarela, ali suvereno vladaju njome. Tako da, evo i na ovogodišnjem trijenalu akvarela možemo vidjeti da akvarel kao tehnika živi, da iako je tradicionalna tehnika podobna je za suvremeni izričaj i da je i dalje vrlo interesantna suvremenim hrvatskim umjetnicima. Ono što je zanimljivo da se upravo ta neka suvremenost u tom izričaju ne vidi onako generacijski, već i neki stariji autori imaju jako zanimljive radove. Da, evo ja kad sam prije žiriranja, organizatori su mi dali kataloge svih ranih akvarela i baš sam namjerno išla ih detaljno proučavati. Vidjela sam da ima umjetnika koji se svaki put prijavljuju, znači naši su stalni gosti, i svake godine imamo nove umjetnike. Ove godine zaista jest možda malo jači naglasak upravo na mladim generacijama koji su tek stasale sa akademije, za koje bismo očekivali da idu u neke mainstream trendova, ali akvarel ih je zaintrigirao i zaista su se kvalitetno snašli u toj tehnici. Tehnikom suvremeno vlada i akademski slikar Zdravko Milić. Za rad Nebeska podmornica ovaj je Labinjanin osvojio veliku otkupnu nagradu 8. trijenala. Mogu priznati da sam stvarno ostao iznenađen, budući ja se akvarelom bavim redovno, izlažem, ali ne toliko da se bavim da sam sam neki akvarelista, koliko to da me svako toliko lako ulazim u to zaradi nekih ideja koje se na neki drugi način ostvaraju putem vode i tako te neke igre. Mogu reći da je akvarel čisti, međutim ima kao podloga ima neke druge, da tako kažem, tajne, koje nisu tajne zapravo, nego jedan drugi način izražavanja, tako da ispadne malo drugačiji taj akvarel. Ajmo reći, uvijek je akvarel, ali je malo drugačiji. Kad smo kod akvarela, mnogi umjetnici, pa i kustosi, pa i ne znam, nećemo sve nabrajati, imaju dosta ovako nekakav podcjenjivački stav prema akvarelu iz raznih razloga. Kakav je vaš stav i vaša priča s akvarelom? To sam i čuo ja nekad, ali to apsolutno nema veze sa praksom, budući tu daje neki svoj unutrašnji prvi doživljaj neki koji nastaje ili ne uspije ili uspije, ali u svakom slučaju daje jedan drugačiji tretman prema nečemu koji se može kasnije odraziti i na neki dio slikarstva ili kiparstva, upravo radi nekih drugačijih tonova, preljeva, tako. Nosi puno, ne može biti loše. Temom starost pozabavio se i Zagrebčanin Zoran Kakša i za svoj rad dobio pohvalu odbora. Meni je uvijek teško dati ime nekom svom radu, jer radi se više o emociji koju pokušavam prenijeti na taj papir i zapravo u nekom trenutku uvijek si razmišlja, čovjek nakon nekog vremena dođe do te, nazovimo, mudrosti, da cijelo vrijeme radite nešto, radite, dok na kraju kad završite shvatite da se trebate prebaciti dalje i da je nešto zapravo ostalo iza vas kao neki stari trag. Na toj bazi memorija zapravo radim svoje radove i ovaj akvarel je upravo tako i nastao. Obzirom da radim jednu izložbu grafika koje su snimane prethodno kamerom obskurom i dorađivano jednom starom tehnikom drvorezom i linorezom,
pokušavam nekakve reminiscencije na svoje nekakvo djetinjstvo ili na nekakve detalje po starim zgradama ili stanovima ili čak nekim šupama naći neke detalje koje mene interesiraju. Ove godine isto tako jako je puno prijava bilo od strane mladih umjetnika što svjedoči o opstojnosti akvarela kao tehnike, bez obzira što se on smatra tradicionalnom tehnikom, dakle zanimljiv je i mlađim generacijama i na trijenale su se jednako prijavili i oni koji već dugi niz godina slikaju u tehnici akvarela, kao i oni, kao što je to Sonja lijepo napisala u predgovoru izložbe, koji su izašli iz zone komfora svojih primarnih likovnih tehnika i okušali se u ovoj lijepoj, ali i iznimno zahtjevnoj tehnici. 4 Brođana sudjeluju ove godine na trijenalu, to su Ivica Kurc, Josip Majić, Josip Šimić i Branimir Pešut, što je zavidan broj od 79 autora iz cijele Hrvatske. Ovo je najveća priča u Hrvatskoj što se tiče akvarela. Moram reći da je možda i jedna od većih u Europi. Akvarel zapravo se nekako ne izlaže. Akvarel je kao najteža tehnika, ali ga nema, zapravo nije prisutan jer nije atraktivan možda. Jako je teška tehnika i izlagati na ovoj izložbi za svakog umjetnika sigurno prestiž. Potvrdit će to i mladi autori, čiji su radovi prvi puta dio nacionalne izložbe akvarela, koju publika ima priliku pogledati svake 3 godine. Akvarel ne koristim baš često kao tehniku, tako da mi ovaj natječaj zapravo bio jedna pokretnica da okušam se u tome, da uzmem materijale i jednostavno eksperimentiram dok ne dođem do nečeg što mi se čini zadovoljavajuće, da mogu se recimo prijaviti i pokušati izložiti ovdje među svim ostalim većinom slikarima. Koliko je teško biti mladi umjetnik u Vinkovcima, koji su vaši planovi, želje? Teško je danas biti mlad općenito, ali pa ništa radimo, volim to što radim i to je najbitnije. Planovi za budućnost je nastaviti raditi do kraja života i sad ja vjerujem da se sve posloži na svoje mjesto. Trenutno se bavi pedagoškim radom i u slobodno vrijeme slikam. Evo, u slobodno vrijeme vjerujem da je nastao i akvarel. Odakle akvarel zapravo u vašem opusu? Pa akvarel je nešto što sam još od srednjoškolskih dana povremeno išao u izlete u akvarelne vode, ali moram priznati da dugi period nisam radio i onda kad sam se prije 2-3 godine bio pozvan kao sudionik kolonije Sava ovdje u Slavonskom Brodu, onda sam nekako ponovo otkrio svoju ljubav prema toj tehnici i onda povremeno osim ulja i akrila radim i u akvarelu. Zanimljiv rad, zanimljiv naziv, Crni turban, odakle ideja, inspiracija? Pa ideja zapravo rad je nekakav citat iz povijesti umjetnosti, jer u jednom razdoblju zapadne umjetnosti uglavnom je postavljate takozvane orijentalne teme i ono što je meni interesantno je ta povijesnost tog trenutka i dosta tih orijentalnih tema je zapravo bilo zapadnim slikarima bilo izvorište baš u ovom našem području. Tako da taj nekakav komentar na to da se nano vraćamo istim stvarima. Izložba 8. Hrvatskog trijenala akvarela tako da je uvid u recentnu scenu domaćih autora, a uz različitost u izričaju, temama, kompoziciji i tehnikama nudi i drugačiji pogled na akvarelistički rad općenito. Imamo recimo, rekla bih, 3 eksperimentalna dijela na ovogodišnjem trijenalu akvarela, 2 koja su otišla u trodimenzionalne, znači ili skulpture ili objekte i jedan rad od Ane Sladetić koji na prvu izgleda kao crna površina zato što ima termodinamički sloj i onda kada sa rukama prekrijete zapravo se otkrije jedan tradicionalni figurativni prikaz, odnosno sama slika. Vi ste na neki način ovom izložbom, žiriranjem dobili uvid u nekakav suvremeni akvarel u Hrvatskoj.
Da, meni evo osobno jako volim žirirati izložbe zato što i meni kao kustosici otvaraju mnogo obzore, mnoge umjetnike za koje do sada nisam čula i ponuka vas da istražite i njihove opuse, što inače rade. Zanimljivo je i na ovoj izložbi da neki umjetnici su zadržali svoj tradicionalni izričaj i samo su promijenili tehniku, a neki su se totalno odmakli od nekakvih motiva koje inače stvaraju i stvorili nešto novo. Tako da sa svih kuteva kako pogledate vrlo interesantno. Pa inače koristim kombinirane tehnike, tako da sam i večeras sam se ovdje predstavila sa radom iz novijeg ciklusa. Kombinirala sam razne tehnike, prevladava akvarel u kombinaciji sa staklom. To mi je iz ciklusa radova od zadnjih godinu dana, tako da evo prvi put sam ga predstavila ovdje večeras. Više slojno izgleda, vjerujem da se tako nekako izrađuje. Da, kombinirala sam papir, akvarel, staklo, neke prošivene dijelove platna, ali eto prevladava akvarel. A brodska likovna publika u ovoj izložbi moći će uživati sve do srpnja, kada će ugostiti Gradski muzej Karlovac. Nakon toga izložba u studenome seli u Zagrebački muzej Mimara.